naje muri uyu mwaka 2021 kwezi kwa gatandatu nibwo naje nza kwakora ubukwe muri Afrika ari hano muri Amerika. Navuga ngo iyo myaka ine yose tugiye kumara umwaka umwe je naratunguwe pe. Uko nayitekerezaga siko nabisanze. Hello abakunzi ba Empower One TV turabaramukije kandi turabasuhuje. Jewe turi muri kuma kuri micro nitwa Nelson Donella Ndikumana ariko benshi banzi kuri Neri. Nkaba nkorera hano kuri Empower One TV, tukaba turi kumwe n'umukameraman nawe ari hano yitwa Toto, nawe nyine turamuhaye ikaze. Tukaba dufise rero n'umunyecubahiro wacu Imana yatuzaniye hano kuri Empower One TV, umushitsi adasanzwe cane. Nagomba ngo ndamuhe nawe abanze yidondori. Mbega muraho murakomeye? Yego turashima Imana, tumeze neza. Mbega washobora kwidondora hano ukavuga akazina ku bantu batakuzi hano kuri Empower One TV? Murakoze. Amazina yanjye nitwa Dani Ndasumbwa. Karibu Dani Ntasumbwa. Ariko imbere yuko tuza gukora ikiganiro cacu, reka tubanze dusenga Imana. Ego. Uwiteka Mana, turagushimiye ubuntu n'urukundo rwawe wakoze Mwami Mana kutugirira neza. Turagushima ko washoboye kutwemerera kuba hano kuri Empower One TV kuri uno munsi, kandi Mwami ndagushimiye ku kiganiro cyose kiza kugenda neza. None Mwami Mana turakikuragije cyose Mwami Mana, ubane nacu, tubone kugira neza kwawe, utuganirize ndetse Mwuka wawe azabane nacu. Ntituvuge ivyacu ariko reka wowe ari wowe uza uduhereze ivyo kuvuga, ndetse n'amaraso yawe komeze kuza atweze kandi adutunganye. Uwiteka Mana, abazokumva Mwami Mana biza kuvugirwa hano baze gufashwa. Urakoze kuko Imana igira neza, ni mu izina ryawe gerese tugushima, amen. Ego, nukuri turanezerewe hano kuri Empower One TV. Turahashira ibiganiro bitandukanye vyo kushira Imana hejuru, cyane cyane niyo mpamvu dutanguje isengesho. Ego, rero nashaka mbaze, mbega Dani Mudasumbwa ni umuntu ki bashaka kubwira abantu badukurikiye hano kuri Empower One TV kugira ngo bamenye Dani Mudasumbwa umuntu wari? Okay, murakoze. Ni Dani Ndasumbwa. Mbanje kubashimira Empower TV ko mwantekereje mukangira icyizere kugira ngo tuganire. Imana ibahe umugisha. Nkuko bivuze, Dani umuntu usanzwe kimwe n'abandi. Umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Mvuka mu muryango w'abana 9, abahungu 5 n'abakobwa 4. Nkora umurimo w'Imana muri Arizona, niho ntuye, muri church yitwa Abundant. Pastor yitwa Bishop Felix, niwe pastor wacu. Hanyuma nkaba no muri ministeri yitwa True Promises Ministries. Imyaka yose True Promises imaze, nanjye niyo nyimazemo. Murakoze cyane. Urumva ko turi kubona umuntu adasanzwe, ari mbega abantu batazi True Promises ni woyivuga gatoya ukayivuga ko ku bantu batabayizi bakora ibiki? Benshi turabizi ko arabaririmbyi, mbega bashaka kuvuga gatoya kuri True Promises? Urakoze. True Promises kuyivuga mu minota mike biragoye kuko ngiye nyizitangira, nayitangiriyemo. Ni ministeri y'abaririmbyi ariko ifite departement nyinshi zitandukanye, ariko departement abantu bazi cyane kubera ko ari igaragara ni y'abaririmbyi. True Promises yatangiye muri 2009, itangirira mu Rwanda ariko iri ahantu henshi hatandukanye. Ni ministeri nini irimo abantu benshi. Ubu ngubu dufite abanyamuryango barenga 100.
iri i Bujumbura, iri i Kigali, iri Nairobi, na hano muri Amerika nayo undi mwaka tuzayilauncinga, wenda nuko mbivuzeho hakiri kare, ariko vuba cyane naho turaba turi gukora. True Promises niyo ngiyo muri make. Bavuga mu Kirundi ngo inkuru y'umwana isubira inyuma. Nagomba ndagusubiza inyuma gatoyi, tuvuge mbega Dani ubuto bwiwe kugira ngo ugere ahantu hose ugeze kuri uno munsi. Dani ubuto bwiwe mbega bwari bumeze gute? Dani yavukiye hehe? Dani ni umuntu kinyene mu magambo make atubwire ubuto bwa Dani bwari bumeze gute? Urakoze. Navukiye mu muryango tuvuga ukijijwe, umubyeyi wanjye ni pasiteri. Navukiye muri Kongo ahantu bita Murenge mu Mibunda, niho navukiye. Hanyuma tuza kuhava turi batoya tujya mu Rwanda. So ni ukuvuga ngo ubuzima bundi nabukomereje mu Rwanda kuva mfite imyaka 6 gutyo, kugeza uko ngana ubu ngubu ubuzima bwose nabayeho mu Rwanda. So twakuze dukunda Imana, turabaririmbyi, dutangiye gukora imirimo nyine y'ubwo buririmbyi muri church. Icyo kinani nakuze nkora ndumucuranzi mu makorari y'abana, mu makorari y'urubyiruko, no muri True Promises, no muri church zindi nagiye ncurangamo. Mu Rwanda nabaga muri church yitwa Muri, ni nayo naje mvuyemo nza hano muri Amerika. Sinzi ikindi mu bwana wenda ushaka kubaza umuntu yaba yarakoze, ariko ubu mu magambo make numva ari nk'ibyo ngibyo. Urumva mu magambo make Dani ubuto bwiwe bwose bwari bwo mu Mana, nigeze yakuriye mu Mana, akurira mu rushengero. Mbega watubwiye ko wubatse, mbega Dani umufasha wawe kugira ngo wiyumvire kubaka byagenze gute? Kwiyumvira kubaka ni umuntu wese iyo hageze bimuzamo. Kubaka ntago ari ikintu ubwirwa n'undi muntu uwo ari we wese, si n'ibyo ababyeyi baguhatira, ahubwo ni decision umuntu afata wenyine akumva birageze ko yubaka urugo rwiwe. Nabitekerejeho, ndabisengera, mfata umwanya nyine wo kubisengera. Imana iza kubikora. Imana iza kubikora, igitekerezo kinzamo. Mvugana nyine n'umugore wanjye, nawe twese tukiri ingaragu, tubyumvikanaho, dukora ubukwe, turubaka. Wow. Urumva ko biryoshye cyane, afite umuryango mwiza cyane gose. Mbega kubera iki wacuzinze uwo mukobwa muri ico gihe? Ashobora kuba hariho n'abandi bakobwa batandukanye, ashobora kuba hariho kandi ubwoko bwinshi butandukanye, kubera iki none wibanze cyane kuri uwo mubana ubu? Nk'uko bivuze, iyo umuntu akiri ingaragu aba afite shwa nyinshi, aba afite guhitamo kwinshi cyane, byinshi mu mutwe biba byivangavanga, ubona benshi batandukanye. Ariko uganira n'abandi ukumva wenda ntari muri character ushaka, ariko maze kuganira n'umudamu wanjye ubu ngubu, numvishije ari we ufitingamo neza ko dushobora kubakana urugo, nkagera ku nzozi zanjye binyoroheye, nanjye nkamufasha kugera ku nzozi ziwe turi kumwe. Yego. Murakoze cyane. None hariho nk'akarorero nk'inzozi wari ufite, uvuga uti urabona ko biriko biraza, canke hari ivyo maze kugeraho, uvuga uti iki kintu ndagishimira Imana ko nakigezeho ku bwa madamu wanje, canke nawe akavuga ati ndashima Imana kubwo yakigezeho ku bwawe. Hariho bibona biriko biragenda neza, mbega mu mazi igihe kingana gute mwubatse? Twe twakoze ubukwe 2017 kwezi kwa 7, tumaze imyaka 4 dushakanye. Urumva ntago turamara igihe kinini cyane. Ariko muri iyo myaka 4 tumaze, twakoreye ubukwe muri Afrika, ari hano muri Amerika.
navuga ngo iyo myaka ine yose tugiye kumara umwaka umwe turi kumwe umunsi ku munsi, kuko urumva yari muri Amerika nanjye ndi muri Afurika. So urumva urugo ruri a distance aba ari ku matelefone kuki, urumva ntabwo tuba turi kumwe neza, ariko hari byinshi twagezeho nubwo tutari kumwe, hari byinshi twagezeho byinshi nubwo uba wumva ngo ni a distance, ariko nyine urugo rwo ni ikindi ntabwo biba bimeze nk'ibindi. Muba mumeze nk'aho muri kumwe mu bitekerezo, mu biki byose, nubwo mutaba muri kumwe physical, ariko mu bitekerezo muba muri kumwe, mupanga ibintu mukabigeraho bibagoye ariko kandi bikagerwaho. Byinshi rero birahari, hari sinzi ko nshaka ko mbivuga se, reka ndeke kubivuga bimwe na bimwe, ariko birahari ibyo twagezeho. Ku giti cyanjye no ku giti kiwe wenda ibyo yatekerezaga gukora byinshi yagiye abigeraho, nanjye ngenda bigeraho bimwe na bimwe, ariko ntago ibyo dupanga byinshi biragerwaho kuko haracyari urugendo runini. Kandi urumva muri iyo myaka ine dufite n'umugisha w'abana babiri, ni ryo shimwe rikomeye cyane dufite. Murakoze cyane, ni ukuri mwakoze ikintu gikomeye cyane kubona mwashoboye gukundana imyaka ine kandi muri kure na kure. Mbega nizahe mbogamizi abantu bakunze guhura nabo, abantu bakundana ari kure na kure? Mbega kweki utacitse intege? Benshi turabona ko bipfa ntibasubire gukundana, ariko mwebwe mwarakomezanije nubwo biba bitoroshe. Mbega nizahe mbogamizi bashobora ku imbogamizi ni nyinshi, ariko ku bantu badasenga navuga ko noneho imbogamizi ziba zinarenze cyane, kuko buriya kuvugana n'urugo kuri telefone ni ikintu kiba kigoye cyane. Urumva hari igihe muvugana nk'ikintu ukumva ntabwo mucyumvikanyeho neza, mukarakara, umwe akarakara cyangwa undi akarakara. So iyo mudakijijwe mudasenga rero usanga niho ingo nyinshi usanga zitandukana. Ukavuga ati n'ubundi nahisemo nabi, n'ubundi byagenze gute, ibi ntabwo nari mbyiteguye, ibi ntabwo, ugasanga ibintu birapfuye kubera ko urugo rwanyu rutubakiye mu Mana. Ariko iyo ibintu byose mu imbere na mbere mubanje Imana, ntago Abanyarwanda baca umugani ngo ntazibana zidakomanyije amahembe. Murashobora kuvugana nabi, mushobora kubona habiri ibintu bitagenda, ni ibisanzwe mu ngo n'ababana umunsi ku munsi, ibyo bibaho. Ariko iyo muri abakristo musenga Imana, ibyo mumenye ko mubihanduringa kandi bigashira. Ku bantu rero bari a distance, mu by'ukuri bisaba kwitonda, kuganira umwanya munini, kumuha umwanya, nimba ari umugore wawe uri muri Afurika cyangwa nimba ari umugabo wawe, kumuha umwanya munini, kuko umuntu mutari kumwe mu by'ukuri wanamwibagirwa mutavugana. Tuvugisha ukuri, wamwibagirwa pe. Ariko iyo muganira, urugo rumeze gute, aho ngaho bimeze gute, hano bimeze gutya, mu by'ukuri muba mumeze nk'abantu bari kumwe kandi mukagera ku bintu byinshi bishoboka. Wow, mwavyumvise abantu mudukurikiye hano kuri Empower TV, abantu batinya kugenda gushaka muri Afrika ngo bagire long distance relationship. So ntimutinye, iyo muganira kenshi bisa nkuko muba muri ku benshi baratinya kugenda gushaka muri Afrika. Mbega hari icyo bababwira abajene bo muri kino gihe batinya gushaka kandi bavuga ati nkeneye wa hano, atari wa hano sizamushaka, cyangwa bavuga ati ndatinya guca gushaka muri Afrika? Buriya ikintu Imana ikora yo, ntaho wacikira umugore wawe, ntaho wacikira umugabo wawe. Imana yakuremeye nimba ari muri Afrika, byanga bikunze uzajyayo. Kandi ikintu cya mbere ni urukundo, ikintu cya mbere si ugushaka umuntu muri kumwe aho hafi. Ushobora kumushaka utamukunze, ugasanga n'ubundi bibaye ibibazo birenze uko ari gushaka umuntu wawe Imana yakuremeye uri ahantu kure yawe. Ushobora kuba muri Afrika, ushobora kuba muri Europa, ushobora kuba muri Aziya, ariko ari uwawe. Ukabona umugisha utangaje kuruta uko washaka ukuri iruhande ngo wanze kugenda urugendo rurerure. Umugisha w'Imana ntabwo wamenya ahantu uri. Mu by'ukuri nimba
ukundana n'umuntu uri hanze y'aho utuye rwose nta kibazo pe, icyangombwa ni ukuganira no kubishyira ku murongo urugo rwanyu, ibintu byose birashoboka kandi Imana irabishyigikira. Murakoze cyane. Mbega ni yahe impanuro washobora guhereza abantu bubatse? Mbabarire ndiko nibanda cyane natevye kuri ako kantu. Nuko hari impamvu ingo nyinshi ziragoye muri kino gihe, ntabwo n'Imana ikubakira. Rero ni yahe impanuro washobora guhereza abantu bubatse? Nk'abo batubwiye ko waje muri Amerika, ni yahe impanuro wumva wotanga ku bantu bubatse? Ikintu cya mbere, buri muntu wese aremye mu buryo butandukanye n'ubwundi. So impanuro ya mbere ni ugusenga. Ugomba gusengera urugo rwawe, abana bawe ukabasengera, n'abatarabagira bakabasengera kuko Imana izababaha. Ikintu cya kabiri ni ukwizerana, ukagira icyizere cy'uwo mwashakanye 100%. Ikintu cya gatatu ni ukwihanganirana. Nizo mpanuro zo. Wow, murakoze. Reka rero dukomeze. Dani arubatse, arakoze ubukwe. Ubu Dani rero mbega umaze gukora ubukwe, madamu wawe yahise aza hano muri Amerika canke byagenze gute? No, twakoze ubukwe avuye hano muri Amerika. Okay. Yeah. Twakoze ubukwe avuye hano muri Amerika, araza dukora ubukwe. Nyuma y'igihe runaka arongera aragaruka, nsigara muri Afrika. Okay. None Dani waje hano, tubwira iyo distance yo kuza hano muri Amerika byagenze gute? Umaze kugera hano byagenze gute? True Promises wahise uyisezera cyane? Sinzi distance uvuga kuva muri Afrika kugera hano nimba ari amasaha nakoresheje cyangwa ariko icyo navuga cyo ni ibintu, ni process. Ni process, urumva gushaka ibyangombwa kugira ngo umusange, ibintu byose bya hano bigenda gahoro kandi bigenda ku murongo. Biba bisaba nyine nabyo kubyihanganira. So icyo gihe cyose nyine byabayemo process, haza kujyamo na covid, noneho nayo irabitinza cyane, ariko byose nyine byose biba biri mu mugambi w'Imana. So biza kuboneka, naje muri uyu mwaka 2021 kwezi kwa gatandatu nibwo naje. Nza shikira nyine hano Arizona niho nashikiye. Akabatsi k'amatsiko, Amerika uko wayiyumvira umaze gushika? Wabonye ariko uko wayiyumvira ariko wayisanze canke waratunguwe? Okay, mpageze barabwiye ngo Amerika yose ni imwe. Kuvuga ngo sinzi cyo wenda bavuye ngo Amerika yose ni imwe, ariko je naratunguwe pe. Uko nayitekerezaga siko nabisanze. Urumva iyo umuntu ari muri Afrika bavuga Amerika nicyo gihugu cya mbere gikize ku isi, ugahita wumva ko n'imihanda yaho nta hantu ushobora gusanga umuhanda wamenetse. Nta hantu umva ubuzi ko ari ahantu hatangaje. Ariko mpageze nyine nasanze hari amakaritsiye amwe namwe Kigali irusha ubwiza. Ariko Amerika ni heza kuko systeme yabo iri hejuru. Iyo bavuze Amerika wenda ntekereza ko batavuga uburyo abantu batuye n'uburyo ni systeme, uburyo igihugu cyubakitse. Ni ahantu heza mu by'ukuri, hari ubuzima kuruta muri Afrika mu buryo bw'imibereho. Ariko Afrika naho ni heza cyane rwose. Afrika ni heza. Abari hano muri Amerika dukore cyane, tuzasubireyo twubake iwacu. Murakoze cyane abantu bose mwakurikiranye Empower TV, n'ukuri turabashimiye cyane. Dushimiye n'umutumirwa wacu yaje hano kutwitaba hano, wemeye kuza uraza hano kandi turagushimiye. Turashimiye na madamu wawe yongeye yakwemereye kuza hano kuri Empower TV, kuko yatavyemera ntabwo twari kukubona. Kandi turamushimiye cyane kandi turamusuhuje ahantu hari. Hama hari ikintu wumva woshobora kubwira abantu badukurikiranye kuri Empower TV, ariko imbere yaho nashaka ndagusabe urategekanya iki gukora? Wumva utegekanya iki gukora hano muri Amerika? Uzakomeza True Promises hano uje kwitangiza canke
byararangiye nyine canke bimeze gute? Urakoze. Ibyo gukora byo ni byinshi, yaba ku buzima bwanjye bwite busanzwe na famiye yanjye, ibyo ni ku ruhande byacu, ariko mu murimo w'Imana byo birahari byinshi. ivugabutumwa ikindi nk'uko warumbaje True Promises yo ni nk'itegeko hano igomba kuhaba hano muri Amerika rwose byanga bikunze. Hano hari abanyamuryango benshi ba True Promises, so turi kwiyorganiza, turi kwishyira hamwe, nuko nyine urumva bari mu state atandukanye, ariko iterambere ryarabyoroheje, so twese turi kwiyegeranya kugira ngo turebe uburyo tutangiza umurimo wa True Promises hano muri Amerika. Kandi rwose mbwira n'abantu ba True Promises bari kureba iyi TV ko tugiye gukora ibintu byiza cyane hano muri Amerika rwose. Ibyo ndabyizeye mu madepartement yose atandukanye, yaba ari aya evangelisation n'abaririmbyi. Tugira abaririmbyi beza cyane True Promises, tugira abaririmbyi beza pe, kandi na hano muri Amerika barahari, bagiye bava muri za True Promises zitandukanye, yo mu Rwanda, Nairobi, abi Burundi bo bose baraje banza basigaye bibera. So urumva twese rero tugiye guhuza dukora ikintu gifatika hano, si ukugira ngo twigaragaze, ahubwo no kugira ngo twerekane Imana icyo yadushizemo, tuvuga ubutumwa muri iki gihe gisa nkaho kigoyemo, ariko tuzabishobozwa n'Imana. Ego mbobare nari nasezeye, ariko ndafite akabazo kandi nshaka kubaza, mbega kubera iki mukunda kwibanda cyane ku indirimbo murimba n'iziwanyu nizo mwakompoje, right? Ni kubera iki mutibanda no kuririmba z'aba Apolineri, z'aba Dudu, z'aba abantu bandi, ntimukunda uza kuziririmba canke muhora muziririmba gusa ntabwo? Turaziririmba n'indirimbo z'andi ma ministeri zose turaziririmba cyane, n'iz'abahanzi turaziririmba pe, turaziririmba nyine uko urumva nko mu makonseri yacu tuba twateguye, urumva dukora indirimbo zacu, wenda niyo hari abahanzi twagiye dutumira nabo dushobora kuririmbana izabo nabo, ariko mu mavugabutumwa yandi asanzwe tuba twakoze mu macace hose dukoresha n'indirimbo z'abandi, kuko ni ukuramya Imana, kandi indirimbo yose ije turayikoresha mu kuramya, kuko nta limite tuba dufite mu ndirimbo z'abandi. Gusa wenda iyo ndirimbo y'abandi ntitwajyana muri studio, ariko turazikoresha kugira ngo zifashe imitima y'abantu. Rero abantu batazi True Promises mugende muyikurikirane kuri YouTube channel, bafite YouTube channel yabo. Yes, yitwa True Promises Tune. Ushobora kuyikurikiranaho, hari indirimbo nyinshi ndetse n'amakonseri amwe namwe twagiye dukora ushobora kuyasangaho. Bakoze hari indirimbo imwe ubo baba bazi nk'abantu uvuga no gutoyiririmba? Ni nyinshi, hari Manura imbaraga, Manurera, ni zose barazizi indirimbo za buse, navuga izindi nyinshi. None ukora iki muri True Promises? Ya hano muri Amerika cyangwa yose? Okay, hano muri Amerika mukora iki canke hariya mwakora iki? Hano kubera ko itaratangira, hariya nari umujyanama muri representation n'umucuranzi. Uyu rero turi kumwe n'umucuranzi akomeye cyane, impamvu nifuje ko ndamuzana hano kuri Empower TV nuko namubonye arimo gucuraranga muri kuri YouTube, ariko indirimbo ntabwo nyibuka neza, ariko n'umuntu adasanzwe kandi n'umuntu akomeye cyane, kandi n'umukozi w'Imana adasanzwe. Kandi rero Imana ibaha umugisha cyane, mwakoze kandi kuza hano kuri Empower TV kutuganiriza. Yesu abaha umugisha, nimwakenera ibintu byinshi byo kumubaza bya True Promises byerekanye n'abamizisien byose washaka kumubaza, kandi arazi no gucuraranga. Rero Imana ibaha umugisha, nagomba ndabasagira ngo mukore
subscribe like share na comment kuri hano kuri YouTube channel yacu Empower TV. Imana ibaha umugisha. Kuri kamera twari kumwe na Toto, kuri micro muriko muvugana na Neri. Imana ibaha umugisha cyane.